namna selli thérapie ren salmina no ko ka wonno sko dum Allah moy ka jamma do kadi e ngara sendo den yoga e toppe wawoyde findinde bana adama o fi yo waaw andude ko e hondum e gurdam woni e mum ko honno do wadde ko nafatama ko honno do accude ko loratama Mele weltani kala wonbe ka page do partager mettez les cœurs Diallo Lamine Madou depuis l'Angola merci Fatou Dengray merci ma soeur Mamadou Sarafo Italie merci Fatou Dengray longtemps nous sommes ensemble merci ma soeur pour l'accompagnement bana adama yo duitu miijagol pandi ko virus ko parasite ko yite merci Ismaël Diallo Amadou Telimile Manal Fafaya longtemps nous sommes ensemble merci ma soeur Fatoumata Balde merci pour le soutien Ibrahim Bangoura Dakar Kassim merci miijo hino nafa si tawi ko bana adama on woni miijitade fi mun kon wona ko fe'iti pihun ko ngalana wonana pihun ko ngalana wonana no jibita bani adama bonna gurdam makko na bonna dewgal makko ngal bonna cellal makko ngal wona pihun ko woni mo bonnude ko perception ko yiyande makko de kono woni o miijorade piiji dinno merci Mamadou Haji Bari Amadou Diallo Faso merci wona no wonden e yiirde piiji ɗi non wonɗen miijorade piiji ɗi wona no wonɗen yiirde piiji ɗi non wonɗen miijorade piiji ɗi ida yiya ɗo joni hunde tawa ko koccure mais miijo ma ngon waɗa nden koccure pelle rumbe nata overthinking miijitagol bandi parce que needi ko ɓuri hewde ko ne'ira ɗen kon wona yen jaɓu koddureji Allah ɗi ko yen wayluɗi hiɗen ne'ira neydi ko yen darto koddureji Allah ɗi hiɗen ne'ira neydi voilà moƴƴo koko moƴƴi heɓatamo hiɗen ne'ira ɗin neydi moƴƴo koko moƴƴi heɓatamo donc moƴƴo si ko boni heɓimo o jaɓata merci Dansoko Mamadou Souré depuis l'Angola neydi ni ne'irane ndi c'est très difficile yiyen wuuru e waddinamo wonɗen ɗo ɗum waɗi ka goɗɗo yiyen eɗen wullito eɗen haaca hiɗen par ce que ko en dartiwi Allah hiɗen sikkude aduna on ko enen tun woni aduna on hiɗen sikkude aduna on ko sera men woni e turnude hiɗen sikkude Allah mo wonde rewde on ko Allah mo wonde miijade fimo on c'est différent Allah taguɗo leydi e kammu wona o bani adama o gollirta ko bani adama piiji ɗin ko ya jaɓuɗi kala ko heɓma ka hoore leydi ɗo ko gandal wa'ata wasina heɓal nima si a yalti e mum ko gandal mais ɓurɓe heɓude en jaɓata ko heɓi en ko ɗum waɗi ko heɓi en kon waray en bonna fimen mande no yaada e meɗen hunde nden le koko dattum woni e lannude sa yi hunde nde yani e ma andu ñande bimbi Allah wetulo wo hinde hotude hinde waynitade kon non ko sa jaɓi goɗo sayni ko abi dibo wawi moƴƴo wa toñaɗo nani duwa wonata yaldirta ni c'est ça la défensif ko non ni irade y a pas de force de patience muñal ala ko ɗum won ma hewtinde ka batini a muñaki ɗum ma hewtinde ka bile a muñaki ɗum ma lotinde nasi
kala ko heɓi banadama ka hoore leydi ɗo imo hakkude deux situation o salo hunde nden sa'amo nde lanni arde o jaɓa hunde nden o wawa nde sanjude o fiino e may ko honno sangirta ko a jaɓani ko honno wawirta heɓirde nafoore e hunde d'abord a jaɓali nde hiɗa wi ko aduna on sanzata na aduna wona e compte ma woni ko han sanzata hiɗa wi ko yimɓe ɓen duwa san non yimɓe ɓe na an tagi ɓe ko an sanzata ko réaction ji ma ɗin duwaɗa sanzude. Merci Saïdou Kollangi, la famille, merci beaucoup. Ko an duwa e san sa sanzi none no mijortoɗa no no yirta no piiji ɗi yiyata ɗi kanji kadi ɗi sanza gaño no wonta giɗo wontugol gaño giɗo na wonde o sanzay woni jikku ko an woni faamude faama jaka ko an woni uddutude dambuɗe ɗe ko an woni e dartade. C'est pas en insistant qu'on gagne les choses ou on change. On a dartagol piiji ɗi wona haɓɓitagol e piiji non njandi ko njandi. Merci Mamadou Ba depuis Bordeaux. Overthinking miijitagol pande ko parasite ko reme ko palu. Merci Kadiatou Diallo Abdourahmane Sow miijitagol pande hey piiji gono ton a accay ɗi wona ko ɗi woni kon piiji gono ton tu n'en as rien à foutre kon woni en tampinde c'est les attentes. Hiɗa habbi yo moodima wonirni hiɗa habbi yo ɓenguma wonirni hiɗa habbi yo politicien jo ma wonir hewti ka maya ko ɗum waɗi malaikaɓe ɓen ñande wonki maake sora ka ɓandu ma Allah inna yo ɓe windu lajal magal mais no ɓe windirta noon o nano bani adama windirta noon e poti mum kum fabrica e ndeɗo ñalande date mum lanna e ndeɗo ñal na non Allah windirta lajal. Ça c'est l'homme qui travaille comme ça. Allah ko deux propositions jonnata malaikaɓe, deux propositions. Winde o heɓay duuɓi noogay ma duuɓi capanɗe jeetati, woɓɓe winde o heɓay duuɓi capantati ma duuɓi temedere. ɓe winda ko deux points par ce que malaikajo on duwa ka andude gundo Allah o non Allah jaɓata hay malaikajo on anda gundo makko. ɗum waɗi si winna malaikajo on windu ɗiɗi, windu kum fof bon heɓa kum ɗo hande ko wuuray hitande ma duuɓi temedere. Allah no habbi ma sa tokki enɗan o pooɗa duuɓi temedere, sa jaɓi koddoreji makko ɗin o pooɗa duuɓi capanɗe jeetati, si a salike o wife haja kay ɗum o wife yaha yeeso hara men hewti Allah haja kay ɗum ko balle makko lalle lanni himo ɓeyda tu s'en fiche de ça na goto fala ka nagge. hiɗa hooli ñanne, hiɗa hooli jinna, hiɗa hooli bana adama no waylo wonta boddi o wifete par ce que ko mbiɗejo posonay ma nagge o wifete yiwa ka hor ley ɗo o wifete yaha yeeso. minen ɗo sa fokkiti ka kammuta na ɓoora la puissance. Si Allah no windu, si malaikajo no windude arsike ma o Allah en no windu ɗiɗi fiita malaikajo on andu
ko kanko jerata o inna malaikajo windu ɗiɗi o heɓay tel ma tel si a golli a numɗali allah jonne mo ɗumɗa ma waɗon mo transit rewa tum feƴƴi si a golli yiɗa nunde allah inna fala mawnugal ngal ko mawni ko jonne kala winnama ko hen fofata ko a hennoto kala ko yene ko nagge allah mo miijiɗa on ko onno oɗa goto andata figgundo makko non himo yaajina himo faaɗina c'est ça si o nundi ɓeyda si o nundali ɗuyita Dieu s'en fiche kodi allah kodi acce jogagol allah banani ko ɗum waɗi siɓe hulɓinirde o malaika jinna lette gamru foin ko parce que ala iman siɗa mari iman tu vas embrasser Dieu siɗa mari iman wona jinna hulɓinirdeɗa na ñanne wona gaburu na jahannam tu vas embrasser le créateur merci bon moment. Donc overthinking o mitagol pandi problème kaydi problème sonna problème worbe problème jawdi heyi tekkiti ise ittir ɗum no yirɗa non jogor non tawino a change ay plan allah on miijagol pandi ko acide ko poison waray accugol hoorema e nder on bateau no miijo no ñitto no wulla no aybina hoore mum no gribija hoore mum kañum anda sona nene mum du'anaki ɗum sona nene ma ɓemma ala hunde ko waɗay ɗum ɓe anda no arduɗa ɓe anda ko malaikajo windi ɓe anda ko allah maranma mais a sali wonde bani adama ko ɗum tampinma ko bani adama tun sali wonde bani adama ñaariru ndu jaɓi ko ndu ñaariru a tawa ndu waali ajji ndu ƴetta hendu mbabu no jaɓi wonde babu nagge no jaɓi ko nagge kañum ala probléme go ñama harara ka ley ɗowdi ñama hendu ɓuɓu ndu wi fan bani adama wi kañum wonata bani adama mo faala wonde malaika mo faala wonde jinna imo faala wonde koode mo faala wonde lewru mo faala wonde kawtal makko ngal mo faala wonde porto mo faala wonde arabu mo faala c'est-à-dire c'est bizarre a wi a wonata bani adama tempérament nden fof a wi a wonata bani adama bana adama ko lo'uɗo a jaɓay ɗum tu vas faire des erreurs no wodi piijiɗe a wata change ko ɗum wiyete a wi non nan ko ɓe ñan foin hay lawol siɗa yawde kenen a taway no ɗaati hawroya e gayre yawa pelle naata e tournaji ɗum ɗo fof no duwa e jannude gurdam maɗa ko non woyi sino ɓurti hiɗa jokki toon no tegi si fuɗɗiga sofude aduna fof ko yo aro no ñaawe no ŋaaño no wullito no naata e ndu no yalta e ndu no ŋooño sofaali hara ko wodanma c'est d'accepter la situation arrêter ses pensées de conneries continuer à travailler kala ko ari tu acceptes le résultat waɗa ko wawɗa ko a watta ko tertoɗa sifi goɗɗo no soñƴudema noddumo arranger ça siɗa faala goɗɗo yaw soota siɗa faala hoynde ɗaɗi ka tagi yaw hoyna siɗa faala artude ɗo artu waɗi hel Ismaël Siriyanke ba Abdoulaye merci
haray miijagol pandi warete wallahi mi yiɓe miijagol pandi ware. J'ai vu ça, j'accompagne beaucoup de personnes. Defo no ina ko tension ko diabète ko ñan mi andi ko miijagol ware parce que je le connais. Il n'a jamais accepté la réalité. O miiji ha o maayi miijo ngon créani mo nden nawnare nde dammiɗi woni wiide ko ɗum wari. Ka acceptuɗa situation ji ɗon ça change tout. Ka jaɓuɗa situation no yo a yuman ay ko a woni bana adama Allah weltani kama ça tout change. Mais ka dartagol ɓeydo to woni waratama si wawalima warde hara woopima waɗima kumsum ama yaali tension waralima diabète waralima cancer waralima woopima par ce que banadama gon ton tawa o foyotali kaw yaa kono wallahi bonna e ɓuttuma o ɗantako bonna e cellal mangal bonna e mo duwanoɗa wonde on fes yimɓe ɓe yiye ɓe ɗon kama andutude sina ɗum koko wiyete ngandi ko ala labaɗo ngandi ko ala labaɗo fotuɗo kono noon wona miijitotoɗo pandi par ce que sa miijitike pandi feƴƴiti gandi wona confuse gandi wayreno ko yiwɗa ko koccu annabi ngom miijo ha miijo ngo woni fello gandi wonmi ronki hu piwu kum feƴƴiɗo ɗon no sama ɗon no saa ɗon ma hunde ngay nde arade ma kadi wona ko fenade wurna wonda fen penale piiji ɗi wodaka par ce que a falaka immade waɗa ko woni e taga mako mais hiɗa faala ko wona e taga mako yo ɗum ɗon waɗo ko ɗum ma hokkidirde e mocco e baatini e bile no wayli waylaki no natir ɗon hari no hoyli no jaha c'est pas dans ton pouvoir. Il y a de ces problèmes, tu peux négocier les deals, ça passe. La communication. Mais go do anda ko falada. Andu tun ko miijo ngon ko wonɗo miijade ngo ñamata c'est tout. Miijo an wonɗo miijade miijo ngon ko an ngo ñamata na ɗo goɗɗo go. Par ce que miijo ma ngo wi'i ronki ayni o ko be naɓe hiɗa calcula nawa artira créer ɗum ɗo ɓeyda ɗum ɗo haala ngu ngalana wonana pooɗa kum naɓa hiɗa mari guerre mondial ka hoorema hiɗa piirta yimɓe hay ɓe anda hiɗa wooda hay indema nde ɓe anda ils font leur vie hiɓe hoyna ɗaɗi hiɓe yara diyele maɓɓe hiɓe voyage. Toi tu es dans un monde de combat de bidon fi honɗum hiɗa darti koddureji Allah ɗi Allah inni ko kanko andi an a anda ko libiri ɗum e hoorema kanko emo andi ko waɗi so waɗuma ɗon nde ñande emo andi ko honɗum o maranma himo andi be o rewna on jarrabi ma be o rewna on erde be o tafe be o forme goɗɗo hen ɗo tako ko moƴƴa tafaka sa yi otowal no manengal tafa ta yi ɓiɗɗo gorko o tafa kon ɗum jaasini leyɗele ɓale koko hikki yeeso kon jaasi par ce que tafaaki anda Pareil, une solution en faux, c'est dans la spiritualité, c'est pas dans le religieux. Le religieux, odum faida ura gollitirede fewndo do le religieux. La spiritualité ko dum woni wonkin dina kan dum no yetta itta nder to fitta halaɓe. Religieux on ko jannema
ko ya fermu bernde ma nden darodoɗa e pinkaji ma e laɓɓele ma hakkunde ma e aduna o. Ça c'est le religieux, c'est à dire ko a ƴettu ɓernde ma nden fermade yaltina peɗali ma nde mais te non ɓernde ma nden no fermi kono sennidirta ko moƴƴi ko moƴƴa ko mboni gaño par ce que tu n'écoutes plus ko kala ko kesiti a peɗoto. C'est ça le religieux. Religieux on naɓete woni sikka tout le monde est contre toi. Hara yimɓe ɓe ganda hay fima yimɓe ɓe ko tagu maɓɓe ngun ɓe wonima hollude. Sa sali ke tagu maɓɓe ngun ɓe ƴetta masque ko an sali ko an hinni yimɓe ɓe yiɗa mari tanaji ko a ɓiyidimo ko a kammo heɓa manda ko honto. Les gens prennent des masques. Quand il y a entreprise ma ko pojo ko pa ils prennent des masques. Si ɓe luuɓi kama yiyaɓe non mais ko an woni probléme o. Sa accimo kala woni ko yaltiti ko woni ko ande no serira mais ida sali ko duriji Allah din. Les gens te frappent matin midi soir, tu te plains, tu veux changer tout le monde. Ida de rondi wadaji tun ida yaha menen de ko ni menen de kamen menen de men yida menen de quoi. Le monde ne tourne pas autour de toi. Ferme hunduko mako uddita gite maɗe. Observe les gens. Anda non ko ɓe yadata e mum. Qualité mo wonɗa ɗaɓɓuɗon no woodi ara ko original origiki authentique. Mais sa fermani hunduko mako photo ji ɗin aray. Donc le religieux ko ya fermu ɓernde mande ferma ngandi mande jogoɗa laɓɓe ɗum ka yiiɗa ɓe sonka o ko gonga mari gonga minen fokkiti kal cenna. Donc wiyete ko spiritualité ɗum ɗon jannete woni ya uddutu ɓernde ma nden wallina ko wiyete kon keeri. Voilà ko ya uddutu ɓernde ma nden na ya fermude uddita gite maɗe utta noppu maɗe ferma hunduko mako wallina keeri fewno ka fermuɗa hunde ma o bandri wallina keeri ko ɗumen tan la valeur morale humaine. No woodi ko mi jaɓata no woodi ko mi jaɓata no woodi mo mi yadata no woodi mo mi yadata no woodi kami bugoto no woodi kami bugota no woodi mo mi seedata e mum si min hewtude on mi seeda. That is boundary. Sa waɗi ɗum ɗon ndar nawna selli je dors tranquillement mi ala e comparaison ñamande ala e hoore am mi ala e koto kata par ce que mina mari keeri. Goɗɗo noddatala e téléphone min oui awa mi jooɗoɗa e ñittagol. Non je vais pas ça. Miɗa waɗi keeri déjà. Sa noddi si tawi ça respecte mes règles j'accepte, si respecte non sans explication. Non sa fokkiti ka kammo tana ɓoran. Siɗa sendude baraji ta okkoran fes. Siɗa sendutude baraji ta okkor nawna selli few. Aljanna soda ɗum falaka. Je crée mon paradis bismillah, je crée. Tori Allah ñande men forti si men fondi je l'embrasse. Non, il n'y a pas de parole de ça. Ñoño foin lui était nafi. Menen ko Allah waɗi ono moƴƴi wallahi wona haalgol fiyan min mi hersa e toragol kenen Allah mi hersa parce que mi ndara ɓandu anndo mi ndara capacité mi ndara potentiel ko waɗanla mi ndara gite ɗe wokkila woɓɓe ala gite ñande nde womo jalbinde ɗe gite mi yiya mi kadi mi yaha mi ƴetta komi faala ko komi yaw mi ƴetta si mi wawa noon ƴettude mi toron mais je vais
je fonce. You have to fight for what you want. Kono ño so faale. Donc kala ko heɓma jogo koko wiyete force de patience. Yawɓe kaso ɓen no andi de quoi je parle. Sonjiɓe aventure no andi de quoi je parle. Ça travaille l'homme. Ça travaille l'homme. Ça te rend fort. Mais afalaka ɗum ko ñande wo ange Allah hiɗa dartimo tum, hiɗa mocco tum, hiɗa fena e hoore yimɓe tum, ko o gerilam, ko o ngatilam, ko o wollan arande e koyɗol, ko o wollan an kam ma Allah waɗata hunde, ko o wari ko o lampi ko o haɓɓi ko an kam ma Allah gollata. Ayi bana adama no waylo wona kullum ha ndayi ɗum nagge. Bana adama wonata sona bani adama ko waɗa ko ko wari si Allah inni fof no rewdemo, fof no rewdemo. Basi so waɗima gorko ko gorko wonata, so waɗima bani adama ko bani adama wonata, so waɗima kale kam wurata. Ko ɗum o wi kanko koye fof no rewdemo, ko an dari ŋaŋo. C'est pensée de pourriture. Banadama no wona kullum. Si banadama no mari on pouvoir anno mo mari jawdi ande. Organiser be spectacle ji noddayno mo. C'est hutaga goddo suudo wada dum. Et puis on disa nagge bitoti. C'est banadama kon banadama holorto piji de banal de pourriture de pensée. C'est bizarre. Nana hala automatiquement saran ko parce que tu n'attires que du négatif ko vite won ka nder ngane ma. Donc anana du négativité chaque pas ko ñanne sa yali ñanne be ma be ayu e ñanne be wona ñanne ñande wuyida hutta lampu gerto an anda be on be ma huttude on mo wonda waɗande dépôt ñande o kanko retrait ala an anda on ñande o waɗa retrait ka gurdam ma anda on to ɓe woni des combats de débile. Neɗɗo saltejo jooɗo inventa piiji pitti tombe dedans. Siɗa faala wonde bani adama tiiɗuɗo ka hoore leydi ɗo, neɗɗo mo tawɗo bani adama watama hendade arnake jiiɓe jiiɓa gurdam maɗa, jiiɓa gurdam ɓe guure maɗa, ɗaɓɓu ɗin piiji, gollu e ɗin piiji tawɗo goɗɗo watama jattude. Le religieux ne voit que les matières. Sa woni religieux koko yitere yiyata jungo memata ko ɗum mayanta, ko yitere yiyata jungo mema ɗum no jatte. Ayi ka goɗɗo jatti leydi goɗɗo, ayi ka goɗɗo jatti suudu goɗɗo, ayi ka goɗɗo jatti ɓikkul goɗɗo, ayi ka goɗɗo jatti ɓengu goɗɗo. Ko ɗum religieux noddama mayangol wartanagol, parce que c'est l'apparence. Min nano bone, mais si tawi ko ɗum marɗa comme richesse spirituellement, tu es mort. Gollan ɗin piiji dans la spiritualité ko tawata goto watama jattude yo mindset. Ngandi mandi ta jaɓu fenade jawɗo to seɗundi ha penale yalta nder to, seɗu ngandi mandi nga ara nanata foin jawdi ke yeyi. Gollu ka jikkuji ma, labbin jikkuji maɗi, kala mo howodirɗa yo welto. Goto watama jattude jikku moƴƴo. Tes caractères, travaille sur ça coûte cher. La recherche. Non, c'est le qu'on nous marda. Parce que quand oui, pauvreté, comme à la briquille, moi à la nyande,
ande firawna no marno ɗum fof mais il était pauvre spirituellement. Yimɓe no mari ɗum mais fewn ɗo ni ɓe turi bileje no ɗuuɓo iɓe jogi avec tout ça ils ont des milliards mais ko bilejo ɓortata ɓe tappa boɓ maɓɓe ɗi loota ɓe un vrai menteur kayna ɓe lootude tappa boɓ maɓɓe ɗi tappa ɓengu maɓɓe tappa ɓiɓɓe maɓɓe ɓe jatta ɓe jawdi ndi interdija ɓe ƴawgol ka oto maɓɓe yeeyina ɓe cuuɗi mais c'est un pauvre mec ça ala to wiye nawna selli kan no marata parce que kanko ko lampu gerto mo jogi capanɗe tato ñamoɓe ɓen ɓe rewamo wa Allah pour lui le monde s'arrête là, le monde s'arrête là. Brikije jande jikku godde wa jande wo travail sur tes caractères jikkuji maɗi ñande wo ñande tuma kala goɗɗo wi mayda wonde jikku bonɗo wayi wota mononomo il faut travailler sur ça. Tuma haala kala fanay tuma kala foɗuɗa yimɓe ɓen a hunnata travaille sur ça a wujjay tu es pervers narcissique ko a faasiki kay goɗɗo yima waɗa jogui masque hiɗa soodo e ɓawo ndiya change ça wona ɗum woni gurdam yalto e jamfagol yimɓe a dankota ko hoorema a dankota ko ɓe yalto e gurdan daabeji yalto e rewgol yimɓe yalto e ɗin koyɗi penale neɗɗo mo wonɗa on golluy on personnalité ma wota jaɓu ɓiɓɓe ma ɓe hersire wota jaɓu ɓiɓɓe ma ɓe hersire ta bonnu wota toro Allah e okkore ɓiɓɓe ɓen ɓiɓɓe heɓa ka ronka heɓude ka ɓanta hoore ka hoore leydi ɗo ɗaɓɓu spiritualité naata ka nder diina ma wota wono article les religieux 95% des religieux sont des cannibales. Voilà, je ne y a les solutions. Merci Madame Favre. Merci Ibrahim Diallo, Fatmata Silla. Jonnon yettayl yaltirgal na en jooɗo ɗo e haalugol wa politicien wa baatine wa mbile wa ndure objectif an on wona yaltingol on e diina wona yo jaɓu ko mi haalata je partage des informations jonnon solution arano fiya waw ndikkude hakkunde ma yimɓe ɓen hiɗa duwa jaɓude none mo ɓe holluma couleur mo bana adama watti nden ñande o holluma on fa septe ça o tawino no hanki ko dane ko kasange mi andi ida fala ndikkude c'est très simple aduna on c'est-à-dire c'est la séparation perpétuelle hankin harida wonde e fodde ka nder tege yummama nde lanci wayno ndirɗon no yurmi konto nde woni ɗum no ira ka anda et pourtant 9 mois 8 mois iɗon wondi 7 mois tu baignais dedans tu vivais en paix ɗum e fotude e welde wondude e sécurité un jour boum wayno ndirɗa e mum tu t'es pas plaint a wullitaki ñande ko hiɗa muynude yumma ma no weli no foti elle t'a retiré ça ɓe luuɓima terre à terre parce que tu insistais non mi woynay bouya perduɗa en place ñande ko tu étais avec les parents où ils sont woɓɓe bon ɗum maayi woɓɓe ils ne sont plus avec vous tu as perdu ça aussi Chunchi welaynodima paɗe welayno le monde perpétuel séparation mais pourquoi aujourd'hui
fi seedugol e goɗɗo seedugol e golle ngoangi ko ɓuri ko kesum woni arde aduna sikki kumbulan si baafe goo on mbaaki goɗɗe uddata ñande wo ñande aduna on no yewtude mais en ɗuɗata faamude ko noon yarata ha serta e hoorema ñande go ara ha serta e hoorema c'est qu'on appelle la mort anane ɓenna waye la vie après la mort fin mais les gens ont mal compris là la spiritualité la mort c'est toujours la mort la vie c'est toujours la vie ɗi serta e woni la vie c'est toujours la vie ruuma o mayata emo wuuri ha poma ɓandu ma ndu wuura ko mayude ko roue en plus le corps ɓinna noon tu es vivant ko si ɗi ɓattodiri ɓinne ɗi no ewa parfum si parfum on landi tan ɓuta e gonɗum c'est vide no ewa battirire énergie wonde e mayra nde ko ɗum wonɗa sunnude si lanni la vie après la mort non c'est la séparation entre deux corps esprit matière ɓandu ndun koko mayino ko loopal ko leydi ɓandu ndu rutto ka place muɗum wonkinkin rutto ka l'infini kaka lannata toon auprès de son créateur ɓandu ndu rutto comme matière ka leydi ko ɗum waɗi onon ƴettoɓe fureji mon maradi ƴetta fureji mon naada e keesuji ƴetta fureji mon waɗa béton surra vous êtes c'est pas bon ɓandu ndun no duwa ruttade ka état mayru naturel c'est-à-dire la terre a neeɓi ñamude mango lemune maaro a falaka leydi ndi yo hettu leydi ndin no duwa hettude ko ɗum wenta recyclage leydi ndin hetta vitamine ji ko ndi investi retour d' investissement puɗi fiyo ko wuurigo kadi heɓu c'est la spiritualité korin ala mayude c'est juste une séparation la vie après la mort fin lette gabru fin sa hulali Allah hulay aladu si a falaka ɗum ɗo fo il faut embrasser Dieu dans la spiritualité ka tawhidma il faut l'embrasser donc le monde ko woni gonga kadna ɗo c'est la séparation honto ɗe ñiye ma woni goɗɗo yehino tu acceptes ça tu acceptes ça accepte ñiye ma go yehi guri ma go yehi mais si tawi ko banatama o ari o hollima ko kasange watti ande inna wona kasange ko drapeau mi andi ina heɗa teppere aranere nde fiyo bana adama ndikku ina duwa jaɓude ko hollaɗa ko ɗum waɗi siɓe frappiɓe anane mumen mi anduna e waccake mo andi si arnaquere memimo mi anduna hare mi andi ɗum si politicien memi mi anduna si pervers narcissique huttima miɗa anduna mi haalana anduna ko ɗum ɗum nafi hiɗa anduno a jaɓali ɓe frappima jon noon ina seki jaɓu ko o holluma kon wata wi no kala ko haysi ko malaikajo no ɗare iblis ɓay o wonti cheytane malaika ɓe fof jaɓugol ɓe waɗi bandri ɓe waɗi keeri hakkunde maɓɓe adam jaɓali il a payé le prix mi filli toon iblisa
hari ko gomɗen mo juulay mo hooray mo jangay wono warratani ɓay o murti malaika ɓen jaɓi adama kañum jaɓali o murti ni ko musidɗo ko nene goto ko leñol o wimo bonson an andi o ɗimmojo ma ɗo ko toxique a jooɗike o jattimodi ma a jooɗike o jattima ɓengu ma a jooɗike o bonni entreprise ma Allah jakay ɗum ko wonno wo ko wonno ko wonno wo ko wonno si o feeñanima gaño jaɓu ko kanko wi komi gaño Allah no yiɗi yafotoɗo muñal ko muñal naafiki accu waccugol yimɓe wonɓe ma sawde accu haalugol fi Allah e nelaɗo e fe neɗɗo wonɗo ma sawde Allah wi alman inna cheytane aduwakum fattahisu aduwa ande no cheytane ko gaño jogo si ɓenni cheytane ɓenna koye jinna e ma haaju jinna e ma an yaar cheytane noru ɗum ka nder suudu ma kala ko murti ko ɗum wiyete cheytane fillitagol sonjugol ma ɗum wona faljere goɗɗo ñande o chaque jour il répète les mêmes erreurs o faljade ko an sali ko hollu makon no na faljere andi ko ɗum Allah inni iblisa bonni iblisa ronki reconnaissude malaika ɓe vami adama inni no o faljay woni waɗum ɗum wona accident de ko waɗuma hanki ko ɗum o waɗayma hande ko ɗum o waɗayma jango faɗɗi jango men yamen surre inna lillahi wa inna ilayhi rajiun taw ya Allah he ɗon no wubbini de sa fotti Allah hiɗa wiide miɗa janfa miɗa wiya ka makko ton ha cugol ala ton ha coɓɓen ka yiite yaata kala yawɗo yawmal giya no haaca e inde yimɓe no habbi julde maɓɓe ɗen e zakkaji maɓɓe ɗin yo jonne ka yiite yaata ko weltotoɓe ɓen yaata janna na haacoɓe ɓen ɗi seɗedi arda e ñawore ma nde ƴetten toɓɓere men sakkitere nden hatte ɗon haray ko wiyete kon PN pervers narcissique no sawde yimɓe buy si tawi hiɗa soñji noddu nawna selli thérapie t'accompagne joni neɗɗo PN jo ko honno anditirtamo hunde nde PN jo pervers narcissique jo ko wiyete kon ka ɓurana faa sigi hunde nde o yiɗuno ka ma ka arande laawol ko ɗum o ɓurata añude ka sakkitoɗum piyum ko ɓurno yiɗude e fema an ko ɗum o ɓurata añude hande hakkundeji muɗum fi honɗo o gaynima siɓade lanni e bete kasi a jaɓayno hanno noppiɓe ɓe buttini mais a jaɓani donc haray ko ɗo wonɗen hattudande min weltanike kala ƴettuɓe tan jentinawna Chelli Chawdani merci Sanous Erdjibit Diallo Daoud kala wonɓe sponsor de page amen o on tramɓe en États-Unis Thierno Diallo Bamamad New York en vacances Conakry on tramɓe en France monsieur Saliou Hollande monsieur Abdourahmane Pekos Djenab Sedi depuis les États-Unis Hawa Bari, merci, Djim Bari. Madame Diallo Hassatou depuis la Belgique. Ma soeur Fatoumata Baldé Fatou depuis la Belgique, merci. Ibrahim Diallo. Merci Abouakar Diallo Dogome. Bouba Mamoun Diallo, merci. Merci Aliou Bari, photographe depuis Kissidougou. Merci beaucoup. Abdourahmane Diallo.
la salmina kala won be commentude partage like page ji amen ni fi en waaw sakutude merci Aliou Dialachou t'es toujours là Oumar Kane fi en waaw sakutude o éveil do e musibbe men ben e kala yimbe tawbe no waabi famude ko wonde nge yewte kom fi hondum bana adama ko embere ko torsi yeso makko o waawi yawde ga muuti tay ko goddo on ma torsande o torsay kenen ka faalaka o danne kenen torso makko si tawi wala intérêt e nder yaadu mon mais l'éveil ko an jogani hoore ma torso ko ɗum ɓe falaka ya jogana hoore ma torso no lando tuna question merci Keita Ibrahim merci Abdourahmane Ba, salam alaikum wa rahmatullah.